abanamhlanje bayapainta abanamhlanje ndiye mandiphinde abanamhlanje ba-gorgeous hayi mandiphinde iyouth yanamhlanje gorgeous gorgeous bafaka yonke ihlobo lopende ebusweni. They are no longer glorious ngoba aba bantu bekhonza nje baweka uHoly Spirit ngoba uMoyingcwele nguye obesenza iintombi zethu zibe ntle. But iintombi zethu zawa from the Holy Spirit. Na ukuwa kwazo uMoyingcwele zabe sezikhangela into ezawuzenza ntle, into ezawubohluka ngayo ngoba uma singaba kuMoyingcwele, uMoyingcwele obethatha imandla lenze glorious, sibuya sikhangela into enosenza sibukeke. Siyafunisela focus test, siyakhangela ndingapeyinta ntoni ukuze bandibone ngoba kwalahleka intambiso, kwalahleka iglory, kwalahleka i-anointing. Yabalala kukhona i-anointing yalapha, ikhona ugobo. Khona ugobo into ayivusa amantombazana kusana kulelwe, avuka amantombazana agqiba istrato, amantombi ayingayilikanga mtshato, amantombi ayivuka kusana agqiba istrato ahambe ekhwaza estratweni. Bathi bona ukhona yesosindisayo, bona ukhona yesohlangulayo. Iphi laa nto, iphi laa nto, iphi laa nto yayibangela ezitreyinini. Sigqiba itreyini, iitreyini zaseKapa zazingaphumlanga, itreyini awuphasa uContenaro sasithenga amatikiti siyongena kuContenaro, abuzo semnyangweni yaphi, sithi asindawo kodwa sizocela ukuthi uJesu unamandla, uJesu uyakhulula, uJesu uyaphila. Ya whilst start itrain, isuka itrain apha eFilipi sibheke eCape Town, asiyazi masiyaphi kodwa sikhole ngaphakathi etreyinini simemezela udaba lokuthi uJesu uyakhulula. Iphilanto eresa esikolweni sasigqiba isikolo, sigqiba isikolo ohlele eca kwakho madoda umbamba isandla kuthi bona nje mntase ukhona yeso lohlangula beze bekhala eresa befikela kuwe ngoba imithombo yakho igqaphukile. Bafika bekhala behlutshwa ngamakhwenkwe, behlutshwa zizona. Xa befika kuwe bathola amanzi anokuphila, bangatholi indaba zoba ubaduduze emakhwenkweni wabo nobacebisa kwimijolo yabo. Ayintsha le madoda yabantu abacebisa abantu abatsha bangakholwa kwimijolo yabo. Abantu abatsha balapha abajolo aba bajolo abantu abatsha qha bakuduthe ekucebiseni abajolayo. Bakuduthe abajolo aba bajolo bakuduthe bayamotiveyitha. Zoba right mntase, mntase zoba right. Kofika omnye mntase. We are dead spiritually. Funda le verse.